akhetsa swinene mingisero amukela lona FM kwamukela kwala ungangisela xitichi xo rikona nhlekani lowu hi kwamukela twi kusuka haleno a studio 1 hi le a Masingita Mall hi ku tisela ku nangona kolowo wa Afrika wa vulavula hi ndlela yele a hi kuti mingisero meku o angula o ku yini ka timhaka hi ti kumbe ti leti nga va ku ri na tona ka nangona ko Afrika wa vulavula hi ku tisela wona musumbuno ko un'wana na un'wana kusukusela kwala na hi ra vuntlhanu rin'wana na rin'wana hi va hi ri kwala a Masingita Mall hi le Giyani mingisero mugana na FM ka masipala wa Greater Giyani hi ku tisela nangona kolowo Afrika wa vulavula kasi ke xin'wana lexi a hi lava ku va hi vulavula hi xona eka nhlekani lowu loko hi kha hi vulavula ka timhaka leti ti khumbaka Afrika wa vulavula ku na timhaka to tala leti hi lavaka ku va hi vulavula hi tona nhlekani lowu na pfumela ku ri kwalaho nga kona we u ta va u yime ku lunga ku la ku ta twa ku u hoxa njhani xandla hi ndlela yoleyo ku ka nangona ko Afrika wa vulavula ka mugana lona na FM makomba ndlela yi mana ku byela leswi timhaka ti tele loko ti tele ti tani ku na vanhu va nga na swirilo swo hambanahambana xin'wana xirilo xo sungula lexi hi hlanganaka na xona xi va ximhaka letiya ta ti-bus ti komba ku ti ri na ntlhontlho wukulu la ka Giyani kambe ku na vanhu lava nge le ku vileleni ta twa ku va fika kwihi hi tshama hi vulavula na vona bava lava la ku ta twa ku sweswi xiyimo xi fika kwihi hi ndlela yaleyo kasi ke handle ka sweswo hi ta tlhe hi bula na muhleri hi languta ka timhaka ta leswi endlekaka ka MK party la hi nga vulavula ka vhiki leri nga hundza hi timhaka ta ku va ku susiwa kolomu ya ka 18 wa swirho leswi swi siviwaka hi swin'wana swirho xana swi vula yini leswiwani ke na ku va khale ka murhangeri wa masocha nkulukumba Siphiwe Nyanda na vo va teka xiboho xa ku va va tsala papila va tsalela vandla ra African National Congress va ku mina se ni karhele leswa African National Congress ni la ku ya vona swin'wana swa tipolitiki ka tlhelo rin'wana na mhaka leyi nga ta tsakela ku va hi bula hi yona nhlekani lowu kasi yin'wana mhaka leyi nga ta tsakela ku bula hi yona i timhaka ta vuhlayiseki loko swi ta ka timhaka ta vana va xikolo ku na ndhawu yin'wana hala a Western Cape ri le Overberg va hetelele va kuma ntsumbu wa n'wana wa xikolo ka xin'wana swa ti-store room hi ndlela yeleyo se hi leswi aka hi ringeta ku la ku ta va hi ta landzelerisa swoho namuntlha hi la ku vulavula hi timhaka ta vuhlayiseki eswikolweni hi lava na ku tiva ku ri xana swikolo swi va swi hlayiseke ku fika kwihi kumbe a swi hlayisekanga ku fika kwihi hi ndlela yaleyo i mhaka leyi nga ta va kha hi vulavula hi yoho nhlekani lowu kambe ke ni pfumeleli ni sungula hi mingiseri loyi nhlekani ku swi tikomba nga se va kona kambe hambiswiritano mingisero mugana lona FM swi tikomba swi kha swi ni tikela ku va hi kuma n'wendi loyi a hi hleketa ku hi ta va kha hi bula na yena hi ndlela leyi ka 0860002543 na we nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za eka Afrika munghana i Twitter handle hi ndlela leyi hi ta va hi kha hi kota ku twa ku timhaka tingani hi ku ya ku hambanahambana ka toho kambe ke loko ku ve a ni ku kumeni munhu loyi hi nga bulaka na yena hi ndlela leyi i mani amukela bava la ni nga na vona ni twa ku va ri yini vona xiphiqo xa vona i yini bava nhlekani mi amukeleli ka munghana lona enkomo mi pfukeni pfukela minjhani pa pfukeni a ndzi sunguri ku vula na n'wina hi tshame hi vulavula malembe ndzhaku hi vulavula hi timhaka ta tibazi xiyimo xi njhani sweswi kumbexani mi nga tsundzuxa vayingiseri kambe loko vulavula ku ri rini a ku ri ti 15 ta July 2022 ti 15 ta July 2022 ivi ku katsa na lava va MEC bula na vona va tshembisa ti 16 ta February 2023 a ku ti MEC Rogers na Malagiyani ya va fika va hi tshembisa leswaku no hayi khampani ya Black North yi ta hi nyika tibazi ku nga ri khale kambe lexi nga kona hi ta fanele hi hamba hi khoma swin'we timithini hi kotara until za hi fikelela la xiyimo xi nga kona kambe a va zangi va swi kota swilo sweswo ku fikelela laha hi nga tsala mapapila hi vitana CEO ku fika la Afrika hi ti 5 ta October lembe ra ku hela va fika va hi tshembisa leswaku no ku ta tirha tendering system yaleyo yi ve yi endliwa yi humelela hi tlhe lava ku tiva ku ti ya sungula rini tibazi
hi laha hi nga va landza hi ti 13 ta May this year hi kuma leswaku ri CEO loyi hi nga vulavula na yena a nga ha ri kona se ku na un'wana a vitaniwaku hi vito ra Nisa Nazim se Isa Nazim loyiwani i hi tshembise ku tibazi ti ta sungula hi ti 1 ta June this year okay kambe tibazi a ti fikangi hambi yena i hi tshembise leswaku i ta vona xiyimo xa la Giyani ku xiyimise ku yini na ku ta a ta hi hlanganisa na lava nga wina thendara kambe na namuntlha na leswi a hi n'wi voni hi ringeteni matshalatshala ku fika laha hi nga twanana ku tsalela president papila hi ri tsale hi ti 31 ta July hi emailini mafambini mara lexi karhataku ti-email ti tlhela ti vuya ka hina ti komba leswaku a ti ya nkoka hi la se hi nga na xiphiqo kona so vula ku mi tirhise ti-email address to ka ti nga ri tona swi nga fika kwalano mara hi leti hi nga gugula hi kuma tona ku ve n'wina swi mi vavaku swa tibazi leti hi n'we va mani hina hi hlanganile hi hlayile hi ri forum vitaniwa Great North Passenger Forum kusuka a xitandini hi xitandi ku hlawuliwe vanhu ku hi ta yimela vakhandziyi la ka khampani leyi kasi ku na va Sankho la xikarhi ka hina okay ku na va Khosato la xikarhi ka hina ku na va ti-small business operators la xikarhi ka hina se n'hweti na n'hweti ha hlangana hi vulavula hi mhaka leyi hi vulavula hi tibazi tingani laha leti mi ringetaku ku ti va koho a Giyani aka leta tendering ti nga ta va kona va hi tshembise ku ta fa ku va na 10 okay and then i ta tlhela a xava 10 full hi financial year i ta ngetela tin'wana tibazi to ringana 80 leti a nga ta hi pampulela ti ta vuya aka fleet leyi a hi ri na yona ya 45 eka Great North Transport sweswi ni nga tshama laha na n'we ti famba njhani tibazi sweswi tingani leti nga kona tinharhu ka 45 ku na tinharhu ti ya kwele tinharhu leyin'wani yi suka la Giyani yi ya layini va Blankwater na va Olifantshoek oh hi liya Crostin ya Crostina mara sweswi swa endleka yi famba kan'we vhikini yi vuya yi ta tshama leyin'wani ya ka van'wadzekudzeki leyin'wani ya layini ya va Nkuri na va Mdavula ni twa bava lava ku va ya ka Mahlati ku na bazi va fambaku hi rona sweswi ya ri kona leri ya ka Hlomela se swi vula ku muni hileswaku a ti stable tibazi leti loko ti famba ti ri tinharhu loko onheka rhala ti tlhelela ka nhlayo ya 3 njalo sweswo a ti hindzi ka 4 ma ti tala ku famba ti kha ti operata only 3 ene lo a ri kona la mi vulavula na MEC va mi tshembisa ku ti tata sweswi lo a nga hetisela i CEO lowuntshwa Isa Nazim ene a va zangi va vuya va ta mi byela ku hikokwalaho yini ti nga ha vangi kona ni vula MEC lava va nga hetelela va sukile a va vuya ni mi twile papa ni mi twile mani ta ringeta ku vona ku CEO lava mi vulavula na bona va nga hi pfuna njhani ku ya amahlweni kambe mi hetisela mi kwini lexi hetelaku hi vula xona hi kombela ku pfuniwa hi kota ku fikelela ku tibazi leti hi lavaka tona vanhu va le ku hluphekeni ku tlula mpimo ende hi kombela support na le ka community na tihosi va hi seketela ka ntirho lowuwani kambe xivutiso ku nga va ku loko mi kombela ku seketeriwa hi tihosi swi vula ku a mi yangi mi ya vika ka tihosi leti hi ku hambanahambana ka tona ku mi na xiphiqo lexi va swi tiva se hikokwalaho ka yini ma va kombela ku va pfuna va mi pfuna va nga hi lahleli mavoko hi va hi ri na vona and hi vo va twiwaku ngopfu phela loko a va vulavula swi ta hela leswi swi nga endleka na sweswo ni mi twe papa inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i van'wani va vaaki lava va vilerisiwaka kahlekahle forum ya timhaka ta tibazi vakhandziyi va tibazi laha a ku ri na tibazi ta ku tlula kolomo ya ka 45 kambe sweswi ku ngo jikajika tinharhu kumbe mune ene van'wana tipolotiki na tihosi a swi va vavi swilo leswi loko ri ku va swa vavava va ndleyi a va hi kombi leswi va nga endla swona hi ku lava va hi komba mapapila lama nga tsala se n'we van'wana tipolotiki kusuka ka meyara ku ya ka va ka tihosi a swi mi vavi loko va an'we va ka va hlupheka va tsandzeka ku famba a swi mi hi ku loko a swi mi vava mindleyi
kambe siku ni unda la ta ba isa mahlweni ndaka social 0860 002543 kandela Africa wa vulavula kamgana lona FM makomba ndlela ntshemba ko nan'we mi ta va mi yime ku lunga ku lata hi byela ku mkhometi timhaka hi ndlela le hi le ka 0860 002543 ni nga se ri teka riqingho ra yini matsunguna ni hundzisa leswi un'wana wa ku rhumela hungu la a hi beleni mavoko maphorisa le Giyani na mamangateri andaka loko ndyangu un'wana u ngheneriwile tolo va hetelela va tsutsuma va ololoxa xiphiqo xolexo ivi vanhu lava va khumbeka va tsutsumini kambe movha leyi yiviwile yi kumeka kambe hi nge ndunduzeli va Giyani hi nga vuli ku va ka Malamulele va tsandeka hi fanele swi vula na sweswo ku va tsandeka ku korhokela vaaki swa tiveka ku atindhawini te le ka Mdavula ku na xikimi xa vafana lava va nge le ku kayakayiseni vaaki tindhawu tetiya va Mdavula va Mlamula va Mkhomi kwala swa tiveka na loko ku yiwa maphoriseni va tlhe va vula va ku hayi a swi tivi hi le ku va laveni vanhu valava mi le ku va laveni ku sukusela rini mi kha mi va lava nakona va kuma loko ku endleke yini se hi ta kota ku vona ku tanihi maphorisa va ka Malamulele mi le ku laveni mani kwihi naswo mi nkumi kwihi kumbe ma nkuma na ku na vanhu va nge le ku tekeriweni swiphaza swi va tekeriwa timali ma va tiva mi tlhe mi vula ma ku ha loyi a va tiva mara a ku na a mi le ku va khomeni mi vula yini ene loko mi swi tshika swi kulela swi ta ze swi va ntungukulu lowu nga ta hetela wu ndlaku mi nga ha swi koti ku lawula handle ka loko ku na n'we mi swigevenga swa kona kambe loko mi nga ri swigevenga swa kona swi vula ku mi ta pfuna vaaki mi ringeta ku vona ku lava va nge le ku onheni va khomiwa loko swa tiveka va vona loko xigevenga xi tiveka hi vito va ku i swi mani mara maphorisa va nga ndli nchumu hi swona swi vula yini i tin'wana ta timhaka leti kumbexani a hi fanele hi ti languta kasi yin'wana ni nga se teka miyingiselanga koho la layinini i timhaka ta ku premier lava nga koho sweswi na MEC wa mintirho ya mintirho ya vaaki magondo na miako va le ku tirheni ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta mapatu se ni na ku ta vutisa ku premier Mathavatha na MEC Nkakarini Rakgwale a va tsandzekisa yini ku khulela mapatu ni fambe hi patu ra Sphukuvye mavhiki mambirhi lama nga hundza ri fambeka kahle ni fambe hi le ri ka Gawula tolo ri fambeka kahle ni famba hi le Vuhehli ri fambe kahle va khulerini mapatu yalawa lama va rila vaaki va ka ma nga khuleriwi se n'wina mi va tivaka vanhu lavambirhi ni nga va hlayala ni lavele ni vona mi ni vutisela ku a va tsandza yini ku khulela mapatu kambe mhaka yin'wana ya siku rin'wana leyi kumbe xi nga ta bula hi yona yaleyo nseri loyi nhleka Ahe muhaxi ahe mani ni pfukile hi pfukile hina nchumu mani n'wina hi ngo vona hina hi pfukile a khensa swinene loko mi pfukile mani hina hi yisa hi mahungu ya le ka Malamulele nakambe a ni mi twi hi ri hi yisa hi mahungu ya swa ti-land claim aka Malamulele mi yi sunguriseni kahle loko mi ku hi hisa mi vula n'wina na mamani mi hisa hi yini la hi mina na un'wana ntsena ni to vulavula ni ri nexe ni ri xikalavito okay vanhu ku na vanhu va ka Xigari lava va tivaka ku va fanele va endla swa ti-land claim va fanele va claima se vanhu lavawani hi Mgqivela a va hlanganile laha old age home ya laha ka Malamulele laya leswi swi vavaka i ku vanhu lava va hakerisiwa ti-R500 ku va hatliseriwa timhaka ta vona ta ti-land claim se ni yi tisa la moyeni hikuva loyi a nga ni byela a huma kona a pfumala R500 a vuya a ku ni tsandzekile mina hi ku a ni ri hava R500 se hi ku ya hi mina ni ku hayi kho me ni tiva mhaka ya land claim yi nga lavi mali se hi lava mihlovo munhu lava lavaka mali me swi leswi ni lava ku swi yisa ka Munghana Lonene va ta kota ku swi lavisisa kuve loko mi nga se yitisa ka Munghana Lonene lava va nge va ku laveka ti-R500 veri i ta yini
va ta kota ku hatliseriwa ku kuma mali ya vona i ti-500 to kota ku hatliseriwa ku mali ya vona yi kumeka ende lexi va va ku va ri i vakhegulu vo tala va vona hi lavakulukumba se loyi a ni nga ni hlayela timhaka leti a huma kona a tsandzeki ku hakela loko ha ha ri swin'we kwalaha ivi a fowunela un'wana la nga n'wi siya kwele a n'wi vutisa ku we swi famba njhani a ku handzeni ya ni yi lavalava mali loko a ha ri kwalaho ni vutisa ku ni ngo va mi nyika tiresiti na ka ti-500 na a ku Ya. hayi tiresiti ni ku se vo mi roba manjini vanhu lava impela so ni ku i ku roba swa swi vanhu ku na ntiyiso. swin'wana i vaaki va le ka xigalo i vaaki va le ka xigalo lava ya va ya endla swa ti-land claim mara va ku hlanganiwa laya va ri ku na alamulele old age home hi leswi a nga ni hlamulerisa hi swona munhu va ri va ta tlhe va tlhelela nakambe wa vunharhu lava nga sala ku hakela he vona ku hatlisisa hi loku endleka yini hi ku tatana nkatingi va tshama va vula ku a ku laveki loyara loko mi nyike xikoxo mi ta kota ku va mi swi landzelerisa n'wevinyi ivi mi hakeriwa ku ya hi ndlela leyi mi nga ta hakerisiwa xiswona hi yo mhaka mina ni nga no swa swa ni fikisaka n'wina va ka mi nga lonene ku ri se ku na lava va robaku vanhu timali a ni va va tiva ka hina ku na vona a va swi koti ku tiyisela va hetelela va kumela ku himberiwa mara munhu loyi wa tiveka hi vito ku va ku i Pat Kalanga a na ha vutsangu ya mahlweni mara ni ngo ya mi ya investigator ku ri i mani lava va tekelaka timali mara ka leyi nga tumbela hi ku va ya va tele se mina a ni navela loyi a nga hakela hi ku loyi ni nga vulavula na yena a nga humesangi ku a pfumala a ta kota ku nghena a moyeni a hlamusela ku yena hi hakerile a hi hakela ka van'wani mativa vukungundwani lebyi nga la ka tiko leri n'wina leri mintsandini siku na siku ku na loyi a pfukaka nampundzu a hleketa ku ri ni nga yi dyisa ku yini mali ya vanhu ende hi nga dya xisini i va endle mali yo tala ngopfu ni vula ku hatlisisiwa yini i ya pressa button ya yini leyi nga ta hatlisa hi a ku ti-500 na bathini a yi pressaku hi ku ndhawu yeleyo yi illegal number 1 number 2 loko ku ze ku va hava receipt aka swilo leswi mi hakelaka swona swilo leswi swi na mani swi endlisa ku yini se lexi hluphaka n'wina Pat Kalanga i mhaka ya ku a va vulavuli vanhu va ka hina na sweswi me ni nga nghena moyeni a ni vulavule na yena luya wa a nga tlhela kona ni vulavula na yena ni ku wena hi Monday mina na wena ha nghena amoyeni hi ta kota ku yi hindzisa mhaka leyi se loko lavawani va producer va n'wi fonela a nga ha khomi foni wa chava vanhu va ka hina va pfumela ku dyeriwa timali va tlhe va nga vuli ene van'wani va sala va vula loko se yi dyiwile loko se yi dyiwile va ri a hi lovile hi ta ku yini a ho ringeta a ho ringeta na hina hi ta ku yini nga vanhu mara i mpelampela ni ringeta hi ku fumisa munhu vumbabva lebyo nga mara ku vulavula ntiyiso sweswo swi le rivaleni ku emavunwa hileswaku ze ku no hatlisisa loko ku kumbexani hakelani na ku a ni swi tivi ku ta ku mi hakela yini a ku na xo xi hakela a ku na xo xi hakela handle ka ku na tsotsi leyi lavaka ku dyela vanhu mali leswiwani ni tlhontlha vanhu va ka Malamulele lava nga va hakela timali laya a ku humi van'wani va vulavula hi swona ku va ta kota ku tlheriseriwa timali leti hi vanhu lava va va tiva ku va swi tiva na ku ku rindzeriwe timali ta marhume ya leswaku loko ku tshama munhu ku kunguhatiwa timhaka la tikweni munhu wa pfuka nampundzu a tsala hansi lani a yi dyisa leswi mali ya vanhu ende lexi hluphaku i kayisa va lava vo pfumala ma yi vona 500 a kokwani mara na ku na vanhu va ka hina hi fanele hi dyondza ku i nga ku khi lava mali va tlhe va ku i fanele sungule hakela mali swi ta njhani i lava mali hi hakela mali njhani yena luya i byele hi mani ku a fanele hakerisa a mi fiki mi n'wi vutisa kambe wena timhaka leti i ti kuma kwini ene ni tshemba ku u humesa xibukwana a sungula ku tsalatsala a ku mavito ya n'wina a tsala tisani 500 mavito ya n'wina a tsala a ka swi twaka ka ndzi nchumu hi swona ene swi nga endleka loko va tlhela wa vunharhu va nga ha n'wi kumi munhu yaleyo i ta va a tirhi mali yo ringana
a hi voneni ravunharhu ku endleka yini kambe lava va timhaka ta ti-land claim vona hi ta bula na vona mundzuku hi twa ku va nga hi pfuna njhani ka xiyimo xa muxaka lowu kambe a hi voneni ravunharhu ku endleka yini ku wa vuya kumbe a nga ha vuyi kumbe va lava valobve va bohelele nengeni wa mfumo na ni navela na ku twa vanhu va ka Malamulele va nga hakeli timali leti ku a va humeleli va vulavula kumbe va mi kaneta va ku hayi i nga hi onheli wena mali liya ha swi tivaka ya yini i ya leswi na leswi na leswiya sweswo hayi a va humeleli va tlhela ku dyiwa timali va miyeri va yingiserile sweswi va na metweli mani cancel but cancel seswi wa mina hileswaku hi lava vaaki lava lavekaka atikweni ra Afrika-Dzonga hi kota ku lulamisa tiko ra hina loko va hi nga endli leswi hi nge ri lulamisi se hi lava vaaki va muxaka lowu lava kota ku yimela timhaka ta vona loko swilo swi nga fambangi hi ndlela va kota ku nghenelela va ku hayi leswi a hi swona leswi hi ndlela swi fanele swi famba hi ndlela leyi na leyi ku lo sala ku un'wana a twa sweswi hi nge le ku vulavuleni na vabava laha hi timhaka ta tibazi a ku hayi tanani loko mo ni nyika 3,000 swi nga hatlisa swa ku va na tibazi giya ku sele swona kambe hambiswiritano ha khensa swinene mani loko mi teka xiboho xa muxaka wolowo xa ku va mi kota ku va mi vulavula hi ndlela yaleyo n'we mi khumbekaka hi byeleyi mi hakerile vhele anakeni hi ku vanhu va ka hina na kambe hi nga se teka timhaka ta n'we ku ya mahlweni a hi amukeleni muhleri wa politiki lava hi nga ta bula na vona twa ku va ri yini vona hi leswi nge le ku endlekeni a ndyangu wa MK na n'we swirho swa MK hi swona leswi mi lavaka swona leswi nge le ku endlekeni kumbe ku se swa mi hlamarisa na n'wina a hi mi tweneni hi le ka 0860002543 mi nga kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ta va hi kha hi famba swin'we ku ya amahlweni mixo justice machines hi byeli ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise kwini so mi yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela 30 timinete ntsena ku pela awara ya 2 enongana ku Africa wa vulavula hi ku tisela ku wona twi kusuka haleno a studio 1 Gyan hi laha hi nga koho eka nhlekano la ku amukela good enough Mashego ivi hi twa ku yena i ri yini ku xiyimo xi titani ngopfungopfu loko ka hi languta ka timhaka ta leswi nge le ku humeleleni a ndyangu wa MK hi tlhe hi languta na leswi swi nge le ku humeleleni andaka loko nkulukumba kumbe General Siphiwe Nyanda va ku hayi mina na rhurha la mutini wa ka ANC swa hlamarisa ke kumbe ko va khale swi rindzeriwile ku swi ta humelela xiyimo xa muxaka lowu na n'we va MK ya mitweneni le ka 0860002543 Mashego nhleka enhlekani bro Pet ngwe minjani hi pfukile minjhani hayi na me ni pfukile a khensa swinene swi tikomba ku ri na mintlhontlho yo tala ngopfu loko hi kha hi languta eka xifundza xa Mpumalanga hi tlhelo ra timhaka ta vutleketli tinghozi leti se ti humerisaka xiswona se swa chavisa ntshemba ku na n'we tanihi vaaki ma vilela hi xiyimo lexi xi nge le ku humeleleni na ku va vaaki va kha va lahlekeriwa hi vutomi ngopfungopfu vana va xikolo vana va xikolo ngopfu nda vona na le namuntlha ku love vana va xikolo van'wanyana ku laveka ku endliwa swin'wanyana kumbe hi mhaka ya tipati kumbe hi mhaka ya maphorisa a patu ku ri a tirha njhani ku laveka tsundzuka ku ri ku ve swi endlekile nkarhi leyi ku na tatana R Premier hi nkarhi leyi ku na campaign yin'wana va ku sivutha umlilo a ku na campaign va ku sivutha umlilo makuthava makwetla tsundzuka ku love vanhu kumbe 16-17 ya vanhu la Bushbuckridge ku ri movha ku ri lori na movha yin'wanyana ya shopo yin'wana ya swakudya a vulavula ka funeral ko a ku yi tshama yi vulavula ku ri ku vutha mlilo wu le kwini miloko lowu vuthaka so leswi ni vona leswaku swi lava va languta ngopfungopfu mhaka ya corruption ya bribery la tipatwini ku ri kumbe swa endleka ku timovha leti ti kumaka ti famba a ti melanga ku ri ti va kona tindleleni la tipatwini kumbe swa endleka ku ri kun'wanyana na tipati leyi a ti tirhi kahle ku ri vanhu va nga swi kota ku tiva ku ri laha hi 120 kumbe 60 kumbe 8 so swi lava investigation kahle se loko hi ri ka xiyimo xolexo tatana Mashego hi leyi mhaka maviti ya le ku cincaciceni eka huvo yo endla milawu loko ku langutiwa eka vandla ra MK mi vona yini n'wina la tanihi muhleri loko o tsundzuka kahle brapet mina wena hi vulavurile hi March kumbe hi April ku ri kahle loko languta MK party i leswi tatana Zuma a lavaka ku swi siya ka vana va yena va ku fana na Vududuzile
hi ku ri hi legacy swi fana na vuhosi so sweswi munhu na un'wana na un'wana wa swi tiva ku ri munhu loyi a fambisaka NK Party sweswi hi yehe Duduzile Zuma loko a ri le parlamentweni so leswi swi endlekaka ka NK Party swi komba ku ri ku na ntiyiso ku vulavuriwile before nhlawulo ku ri endzhaku ka nhlawulo ku ta khomiwa conference ya ku hlawula vurhangeri levuntshwa va NK Party and then tsundzuka mina wa vulavula ku ri so loko ku ta humelela vurhangeri ku ta endleka njhani ku ta endleka yini hi mhaka ya lava ta va ri le parlamenteni so sweswi leswi endlekaka la swa ku komba ku ri ku na ti-faction timbirhi ka NK Party ku na faction ya ku sungula leyi lavaka leswaku ku ta va na conference ya ku hlawula vurhangeri va NK Party ku na faction yin'wanyana ya ku ri a yi lavi ku va na conference lava leswaku NK Party yi ta fambisiwa i ndlela leyi fambisiwaka yo sweswi leswi fanaka na leswi swilungu va ku ku na dictatorship of the Zumas tatana Jacob Zuma na n'wana wa ye Duduzile va fambisa NK Party ndlela va lavaka yo ku ri loko ku nga va na nhlawulo swi nga endleka van'wanyana lava ku Jacob Zuma lava va ku ri va ta rhangeri va nga rhangeri so leswi swi tikomba leswaku ti-tendency ta ti-faction ta ku ri Jacob Zuma a na tona nkarhi la ri ka ANC sweswi ti tekile u na tona la ka NK Party so leswi swi vulavula ku ri ku na ti-faction swi vulavula ku ri ku nge vi na conference ya ku hlawula vurhangeri ka NK Party hi lembe leri kumbe lembe leri taka NK Party i ta fambisiwa hi vurhangeri bya tatana Jacob Zuma na n'wana wa ye Duduzile Zuma loko a khomele parlamenteni se mavito lama ma ngele ku cincacinciweni kumbe yi khomeni kwalano ni sungula ni hundza hi laha ta vuya yisa amahlweni na va ku loko se hi vuya hi ta languta ku mavito lama ngele ku cincacinciweni ku endleka yini seni hi vona hi ndlela yaleyo kambe loko hi vuya laha la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi sweswo mingiselo mugana lona na FM languta karhi 49 timinete ntsena bila awara ya 12 ha kana ngona ku Afrika wa vulavula ka mugana lona na FM utisiwa ka n'wina kusuka haleni studio 1 a Giyana Masingita Mall ila yisa kona nakona ko Afrika wa vulavula na mhleri wa hina Good Enough Mashego lava hi bula kuna vona ka hi languta ka timhaka ta leswaku ku nga va ku endleka yini andyangwini wa MK hi ndlela yo leyo a hi languteni tatana Mashego swi vula yini ka vandla loko vanhu va tirhe tin'hweti timbirhi ntsena se va ku susa va ku hayi awa ku ta van'wana va ku hayi khale i xidemokirasi hi leswi xi fambisaka swona ene sweswi se ku nga un'wana a hleketeleriwaka ku leswi a nga suka ka ANC i ya kwele swi vula ku un'wana na yena ta susi swi vula yini leswi ni vona leswaku leswi va swi endlaka la Jacob Zuma na vurhangeri va yena a vuhlawuleke yena va lava leswaku loko u ri lunga ra MK Party u ri le parlamenteni kumbe u ri ku a vuhlawuleke yena va lava leswaku loko u ri lunga ra MK Party u ri le parlamenteni kumbe u ri kun'wanyana la ta va ri koho u nga tshama u tibyela ku ri u ta va ri koho kwalaho so u ta tshama u xixima ku ri ku ta endleka yini mundzuku i ku ri va tirhe n'hweti timbirhi so loko u lava ku kuma bond u lava ku xava yindlu kumbe u lava ku xava movha va ta ku byela leswaku va kombela ti-bank statement ta tin'hweti tinharhu so leswi vulaka ku ri vanhu lava nga swi koti na ku famba va ta kuma timovha lava ku ri kumbe va swi kotile sweswi a va na ntirho ku ta va swi ta biyanyana la ka vona mara leswi ndzi fanele swi endleka kwalaho ku ri conference ku nga endleka ku ri va timisele ku yi endla lava vo Jacob Zuma va swi tiva ku ri ku na faction leyi ndzi le ku sunguleni va lava leswaku faction leyi i ta hela i ta fa hi swi vonile ku sungula i nkarhi wa tatana Khumalo ku va ku sungula ku hlongoriwa ka NK Party ku ri tatana Khumalo munhu wa ku ri Jacob Zuma hi December u vulavurile ku ri u kombele tatana Khumalo mutun'wa ku ri a ta famba ta register MK Party mara lembe leri loko ri sungula hi vonile ku ri a hlongoriwa ku va na van'wana lava hlongoriweke endzhaku ka yena ku va na van'wanyana ti-secretary ku na secretary ku ri hlongoriwa nkarhi wa ku tala ngopfu munhu loyi a endlaka swa ku hlongula vanhu Jacob Zuma ta ku byela ku ri no ku na ti-process mara loko u nga khomanga conference ya ku hlawula vurhangeri u nga vulavuli ku ri ku na process ku ri na loko ku na process ya wehe and process leyi ya wehe a yi fambanga ka conference ku na adoption ya yona so leswi swi tikomba ku ri conference kumbe va lava ku yi endla mara va lava ku susa ka MK Party vanhu lava vonaka leswaku va nga sungula ku contest swi fana na nkarhi leyi
Julius Malema a ta famba ka conference ku sungula EFF ya sungula EFF vanhu va ku fana na Mpharamakaza va ku fana na Andile Mqitama va ta yimisa mavoko va lava ku contest hi swi vonile ku va hluriwile ka EFF so swi ku tikomba ku ri endzhaku kwalaho loko ku yiva ka nhlawulo wa EFF a ku na munhu loyi a contestaka Julius Malema hi nkarhi hinkwawo Julius Chibamba ku na munhu lava contestanga va swi kota ku contesta ti-secretary vo mani so ni vona ku Jacob Zuma lava ku endla swilo swa ku fana na EFF swa ku fana na UDM swa ku ri loko u ta contesta u ta tiva ku ri loko ni contesta ni nge kumi nchumu ni le ka legislature ni le kwini so swi ta ku endla ku ri u ta yingisela ta dyondzisa ku yingisela fana na vo Tatana Mqitama naswona sweswi ku na swilo swa ku tala ngopfu swo kala swi fambi kahle ka MK mara a nga vulavuli nchumu so sweswi na ko ku tlhongela vanhu lava 18 ya vona ku lava ku introduciwa lava joineke ku na lava nga va tsarisiwile tivhiki tin'hweti leyi hundzeke vanhu va ku fana na vo Montana vanhu va ku fana na vo Brian Molefe va joine tin'hweti leyi hundzeke so swi tikomba ku ri kumbe va lava ku introduce vona le parlamenteni hi ku ri vanhu va ku ri va tolovele ku khola mali mara sweswi a ku na ntirho lowu va wu endlaka ku na ti-case leyi va fambaka to so kumbe Tatana Jacob Zuma lava ku reward ku va nyika swin'wanyana ku na vona va swi kota ku dya se a hi yenini ka nkulukumba kumbe General Sphiwe Nyanda a ku ri khale va ri ku fambeni kumbe hi mpela leswi va nga swi tsala laha ka papila leriya se swo ka swi nga tiyiseleki ku va nga koka ka ANC Tatana Sphiwe Nyanda i munhu wa ku ri xilungu va ku u controversial ngopfu ni ta sungula ka xitori xin'wanyana xa ku ri a ku vulavuriwa xo tin'hweti leti hundzeke before ku ta va na nhlawulo Brapet in 1983 ku na maka un'wanyana wa mkhonto wesizwe va ku i Nokuthula Similana ku ri u tela Afrika-Dzonga va mu rhumile va ANC ku ri a ta endla ntirho a ta tirha na unit yin'wanyana va ku i Valwani ya vo Tatana Dumankosi wa ku ri a ri meya ya le Kuruleni vo 2000 and something maka leyi Nokuthula Similana i sesi wa minister wa justice Thembile Similana u fikela 1983 a nyamalala khoma ya mabunu a nyamalala a ku na munhu la tivaka leswaku ku endleke yini yehe ndyangu wa yehe u fambe ka TRC va kombele ku tiva ku ri ku endleke yini ku endleke na va kumanga nchumu maphorisa ya koho se a sungule ku lova sweswi hi lembe leri ku na munhu loyi ku na kun'wanyana la Tatana la General Nyanda a vulavula koho ku na munhu loyi ku ri u yimile a vulavula ku wehe u tiva leswaku Similana u le kwini lava ku tiva ku ri u mu yise le kwini background ya xitori lexi Brapet ku ri i nkarhi leyi Mike Similana a ta nyamalala 83 Sphiwe Nyanda a ri commander ya va ku i Transvaal Urban Machinery a ri le Swaziland yena tiva a fana tiva ku ri ku endleke yini i Nokuthula Similana so hi swi vonile ku ri sweswi u la ka ANC ku vulavula swa ku tala maka ku ri u tiva swa ku tala i Mike Similana mara before ku vulavuriwa maka ya Government Affairs Unit a vulavula ngopfu ku ri a nga lavi ku ri MK i ta tirhisana ku ri ANC ta tirhisana na MK na EFF va ku ANC i nga tirhisani na MK i nga tirhisana na EFF mara a nga vulavulanga kahle ku ri u lava tirhisana na mani kumbe DA kumbe mani so sweswi loko ku twakala ku ri u tsalile papira ra ku ri se u resigna ka ANC swi endla ku ri va ku tala i tshama ra ku ri u ta ya kwini ku ri leswi a swi vulavula Tatana Zuma a swi kombi ku ri u ta famba ka mkhonto wesizwe na Tatana Zuma nkarhi leyi a ri ka Zondo Commission a ku na vanhu lava tirhi na mabunu hi ta tsundzuka kahle vulavule vanhu va ku fana na Nqoko Ramahlodi a vulavula na munhu wa ku fana na Sphiwe Nyanda leswi kombaka leswaku a nge mi tshembi loko a la ka mkhonto wesizwe ta ka kumbe va mu rhumerile ku ri a ta hetisela project ya yela yi sunguleke i nkarhi leyi wa apartheid so sweswi loko a ri wa resigna swi hlamarisa ngopfu ku ri u ta famba le kwini hi ku ri ka mkhonto wesizwe Jacob Zuma u tikombile ku ri a nga mi lavi ene ka ANC sweswi ku na vanhu va ku tala lava vulavulaka ku ri ku nga lavi ka yena ku ri a tirhisana ku ri ANC tirhisana na mkhonto wesizwe na EFF swi tikomba ku ri a nga lavi ku ri switori swa yena vo Nokuthula swi humelela ene a hi mhaka ya Nokuthula ntsena ku na ti-comrade ta ku tala ta ku ri vanhu va le ANC va ta ku byela ku ri no Tatana Nyanda ku na leswi va swi tivaka hi mhaka ku ri i nkarhi loyi ku lwiwa na apartheid na mfumo wa khale a ri munhu wa le Swaziland ku u tshama a ri le Swaziland vanhu va ku tala va dlayiwile mara ya nga dlayiwanga va ku swilo yini ya nga dlayiwanga loko u tirhisana na yena a wu dlayiwa ya nga dlayiwanga so ku na i munhu wa ku ri xilungu va ku controversial so sweswi ku laveka i languta kahle ku ri u ta ya a ta joyina mani ku ri loko a ya ka MK swi ta endla ku ri vanhu va ku tala va ta ku wa swi vona a ni ra tirhi na Tatana Zuma nkarhi leyi a ri Zuma a ri Maputo a ri le Swatini so loko a ri wa famba a tsala na papira swi fana na leswi wa mavuso swa ku ri
vanhu ku laveka va famba va ti fambela mara loko papila swi komba ku ri u lava ku kuma attention ku ri vanhu va ta sungula ku vutisa ku ri xilo yini u famba so u ta vulavula swa ku tala mara ye munhu wa ku ri controversial i munhu wa ku ri va ku tala vanhu va mu controversize va ta byela ku ri a va swi koti a va swi lavi ku tirhisana na ye leswi na Jacob Zuma nga lavi ku tirhisana na ye swi ti komba ku ri a swi fambisana na ti-reason ta malunga man'wana ya mu controversize mara Jacob Zuma i munhu wa ku ri na ye u na timhaka ta ye ta ku tala loko vulavula na vanhu van'wana va ta ku byela ku ri na vo a va mu tshembi ku fana na ndlela leyi na ye a nga swi kotiki ku tshemba tatana Siphiwenyana. Good enough Mashego khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta 0860002543 andaka leswi ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula a hi buleni katsongo na n'wehe mi nga swirho swa MK na n'we mi landzelaka timhaka ta tipolitiki letiwani na n'we mi nga swirho swa ANC andaka loko mi lahlekeriwe hi wun'wana wa xirho xa n'we a mi tsalela papila mi ri yeni n'wina but really good enough Mashego va kha va hlela leswiya swa ku n'we se mi le ku tirheni na FF plus le a Western Cape kumbexani hi ta bula hi swo siku rin'wana kambe sweswi a hi tweni ni tatoleto hi twa ku mi angula mukuyini ka 0860002543 wo sungula hi loyi nhlekani 0860002543 nongonako ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi ringeteni nakambe hi ku wo sungula hi loyi nhlekani swi ti komba ni nga ri ku pureseni kahle 0860002543 inongonako Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nga kandziyisa rito ka 0657557444 kahle kahle 3911 hi ndlela leyi ta kota ku twa n'wangulo wa wena un'wana mi yingiseri hi loyi nhleka nhlekani mpfukeni Botpet hi pfukele minjhani ba hi pfukeni xikhulu xa mina a kenza ya hi Botpet xikhulu lexi ni lava ku vula xona Botpet leswi mina ni le ka ANC loko ni ta hlamusela in public leswi MK ya ku swindleni sta va costa ka ti-election leti nga ku teni whether ka 2026 ni le ka national election swa ku va costeni leswa swa ku va hlongola vanhu answers va remove 18 ya timembara ta MK swi lava swa tikomba kahle ku a va la ku tirhela vanhu va na ti-personal interest ta vona ene mi ta tsundzuka Zuma i na history ya ku nkarhi lowu a ha ri president i yive mali yo tala ngopfu ya mfumo kumbe ni tshama mi yiveki kahle loko mi ku yivile phela swi vula i voniwe nandzu xivutiso ku ta va ku i voniwe nandzu hi mani kwihi ya mara point leyi na ku yi vula hambiloko swi nge se khoto yi nge se n'wi vona nandzu mara so loko mi nga se n'wi vona nandzu khoto hi nge vuli ku munhu i na nandzu i ntiyiso walowo mi ta tsundzuka na ti-arms deal hi nkarhi waloya ma tsundzuka na hi nkarhi luya loko a ha ri president ku ve ku fika la rhandi ya hina yi nga bola yi nga ha tiyeleli se mi ta swi vona kahle ku like a nga interested hi tirhela vaakatiko o pusha ti-agenda ta yena that's why a deploya timembara a tlhela ti-withdrawa from ka national parliament se maybe hi mina swi ya ku costeni ka next election hikuva vaakatiko va le ku swi voneni ene xin'wana Botpet ku va ANC yi nga wonangi 50+1 majority a hi mhaka ya ku vanhu a va ha ri interested ANC hi yena nga hi costa Zuma se ene Zuma a fane a nga endli loko ku ri ku yena a prioritize service delivery a prioritize vaakatiko va South Africa a fane a nga sukanga ANC a fane a nga xavisanga ANC a fane a nga vangi bias ANC mara leswi point leyi lava ku hi vula hi MK party leswi va nga ku swi endleni vaakatiko va tlharihini nowadays hambiloko va nga humangi tiyunivhesiti kambe va nga va vaakatiko va tlharihile kambe swirho leswi nge ku susiweni swona mi ri swona swi ta endla yini loko swi kha swi susiwa swi amukela kumbe swi tlhela swi va yisa ka tlhelo rin'wana no swi ta amukela va vuya beka kaya ka ANC no sake provincial leader ya EFF Jesse Butano a nga vuya ka ANC i vuya beka ANC se leswi a nga n'wi ndliweni swona ni because those people
whether vele ka EFF, whether vele ka Ace Magashule, whether vele ka MK, those people they are 80 former member ta ANC. So loko va fika va kholeliwa i fanele tlhela kwini a xikhulu jesi buthana la i vuye back ka ANC a fika costa EFF yi nga wini hi ndlela yaleyo a va ri na 44 ya ti-seat mali sweswi va na 33 hi mhaka ya ti-challenge leti ti fikaka le ka ti-political party ta vona se MK bot pet ne ndilo wa mavivi 3 years leyi nga kona leyi nga kona nyama ta swivoswi yi ta famba ku fana khopi i ku mbazi maxilo i kwini loyi musiwa likota i ku ni sita parliament vanhu va tlharihile se sani nga tshama ni swi vula bot pet ku loko hi ri ka politics swa faction swa swi costa party swi costa party vaakatiko va lava swona swa faction swa ku hi le ka mani hi le ka mani vaakatiko loko va ku vhotela va lava va tirhela va lava service deliver va lava mati ma suka na ndhuni ma ta ka wa miyexe ma ya ka bungeni ka xitaci ka va peluka ma ya ka gawula hi ndlela yaliya se leswi kenya ku then bot pet to be honest ni swi tsala hansi leswi ni swi vulaka yi ya ku wena and xin'wana ku na leswiya swa ku va ku hi mhaka ku ku za ANC nga wunangi hi 50 plus 1 hi mhaka ku vanhu a va ha ri interested i mhaka Zuma is a former president i fambe na vanhu a pfula party ya yena a tlhantlha a ku hi mukhondo wesizwe leyi a ku ri military wing ya ANC okay namethu hlayisekani xikulu ya khetsa swinene hlayisekana n'wina siku a ri vele rinene 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Mugana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yoyeleyo Nicholas Ngoveni ntata ka n'wina kwalani kambe ka a hi swin'wana ni twa ku hi nga kuma n'wana muyingiseri la ka 0860002543 eloyi enhleka swi tikomba ku ri na xiphiqo xa riqingho la mutini lowu kambe hambiswiritano a hi koti miyingiseri wa mina 0860002543 tsundzuka loko hi vuya emahungwini se hi ta va kha hi languta timhaka ta xikolo se a hi tweni n'wina mi nga swirho swa MK mi ri yini loko xiyimo xi te tani a hi amukeleni n'wana muyingiseri loyi nhleka 0860002543 inakona ko Afrika wa vulavula ka Mugana Lonene FM makomba ndlela a hi koti miyingiseri wa mina ku na ku vilela kukulu ka leswaku a swikolweni ku tikomba ku nga hlayisekangi endzhaku ka mintlhontlhontlhontlho leyi nga koho ku fana na sweswi ni nga vula ku ve na ntsumbu wu nga kumeka hala Overberg a storeroom xa le xikolweni Pastor Mboro a khale ngopfu va hundze na banga exikolweni a khale ngopfu ka ku tengiwa timhaka ta xihlawuhlawu a xikolweni se mintlhontlho leyi vana va nge le ku hlanganeni na yona eka timhaka ta xikolo siku na siku se hi ta ka mahungu ya misava u nga ri khale kambe ke a ni kumbexani hi nga ringeta wun'wa muyingiseri laha nhleka nkumangi nkumangi a ni swi tivi ku le ku endlekeni ka yini kwale ni nga ri ku kona a ni tivi ku le ku endlekani ka yini kambe lava nga koho ni tshemba ku va swi tiva ku hikokwalaho ka yini hi ka hi nga ri ku vulavuleni na wena muyingiseri ngopfungopfu n'wina mi nga va ku nkomba riqingho sweswi mi lava ku va mi nghena hi ndlela yoleyo botpet ni kombela okay lexi kahle khalanga vandla ra MK lexi ndzi nga xi vona i ku tatana Zuma u lava ku famba na vanhu va yena lava Swara pet. Ni puti swara mina. Epokele ngobo. Iputi ne bale. Swara pet na lot masla na Bushbuck Ridge ina akhonuko. No swara pet na lo ila MK kurila MK Jacob Zuma iyende i khosa ANC ngopfu. Jacob Zuma ku ene vele kahle pet ante ka ku vela a nga ri kona misela pet yone letiko ngopfu swinene mitsali ya. Kambe maswitwa ku hi vulavula yini namuntlha? Hi vulavula yini? Ni vulavula hi le ya MK na nghena hi la MK but khalanga. Ene vulavula hi vulavula yini hi MK? Hi vulavula MK ku ri MK vandla Jacob Zuma. Naswi ku to ku wena na vatwa vanhu loko va mihleketo yi nga vupfangi loko a wela la ni n'wi twa to suka ku u ta ku wini a yi huwi la
la hi vulavula timhaka ta tiko la khalanga vandla ra MK Party lexi ni nga xi vona tatana Jacob Zuma u lava ku famba na vanhu lava a nga va tshemba eka vandla hikokwalaho ka ku mali ya tirha yo xava macomrade ku endla swa ku MK Party yi fa botspet he got free well gotten back awara yan'we henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava na Misho Justice Mashims munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela vonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Rishile Pet, lava ku vulavula hi mhaka leyi ya ku hakerisiwa ka vakheguli timhaka leti land claims. Swi vula ku ri corruption la tikweni ra hina yi nge pfuki herile musi loko ku ri munhu a fika ku hakela a ni ta ma hatlisisela mara a ni ta ku lava va nga hakerisiwa a va vuli ku i va mani lava a va ye a old age home eka malamulele siku leri ku nga hakeriwa hi rona ku ta kota ku lavisiwa mhaka leyi kota ku fika makumu swi nge heli lava va hakerisaku va khomiwa va gweveriwa ku hakerisa vanhu mali u hakerisa njhani mali ka munhu la nga hava ku mali no mara koko vutomi bya la South Africa byi endlela nyana yin'wanyani mani ku hakeriwa loko ku humelela yini u hakerisa vanhu a wu nyumi na wena ro mutirhela mfumo fika ku hakelani mali ya swingerengere for what for the who ya yini mali ya kona vukorhokeri bya mahala byi la ku hakeriwa why a ku humeseriwa ehandle mani lava nga nghena va vulavula hi swona a va humeseri ehandle ku i mani lava a va lava ku hakela ivi ku ta kota ku investigate suka kwalano inkomu aye botcat ni va vangobile mani va lava va nga yi vula swi nga endleka ku ri munhu wun'wana loyi a ri halaka va makumeke malembe ndzhaku le va dyu ngopfu vakokwana wa hina ni vulavula na kokwani va yi hakelini swa ku va tsala ka buku vhele va tsala ka buku xilipi xa ku u hakelini a xi tsaliwa aka phepha ra buku va nyikiwa xona kokwani kwala se vanhu a va faneke va swi chava va swi papalata swipano sweswo u nga kuma ku ri munhu wun'we o va ku tidyeleni ka mali a ni hala ka makumeke se u sukini se u japile hala ka xiwera i le ku va dyeni ka mali vanhu valava se a ni tivi vanhu van'wanyani a va yi langute tihlo rin'wana va nga tsakisiwi hi ku nyikanyika vanhu mali handle ka nandzu mali yo tirhiwa loko lava mali hi ku tirheni munhu waloye hi ku ni le ku hleketeleleni ku swi nga endleka ku ri munhu waluya wun'we wala nga ta tekela kokwana hala ka makumeke swi yi hakeli ngo swi khe ku dyanela ka makumeke laha Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandlela kha ku tisela wona tweet kusuka haleni a studio 1 a Giyani Masingita Mall hi laha hi nga koho hi kona le ka TikTok fambula va khalanga Pet Mathebula loko kota ku vona ku la a Masingita Mall hi le ku endleni ka yini eka nhlekani lowu sweswi hi la ku bula na huvo ya vufambisi bya xikolo hi bula na matsalani tatana matakanye hi bula na vona laha hi kha hi languta ka timhaka ta vuhlayiseki kumbe ku kala ka byona lomu a swikolweni hikokwalaho ka ku va ku ri na timhaka leti to tika leti ti nga kona hi ndlela yele tatani matakanye good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM Akate Patrick. how are you sir? Fine, Patrick, how are you? I'm fine, thanks for asking. Yes. Let's start from the beginning if we may, Tatan Matakane. We were used to the fact that schools are free zones, but of late it will seem those are dangerous places to find our kids in. It is afternoon, Patrick. It is true. It is true. Then you'll remember that we used to compare schools with the churches. And with time, then churches remained alone. Then schools became targets. And you will know the reason why schools became targets is that there are lot and lot of teaching aids in schools. Then these thugs, these criminals, now they start now feeding themselves with now
the assets of our children in schools. Now, they go there with guns, they go there with pangas, they go there with, and it's a big problem now. And we have been talking to the Department of Education to say, look, talk to your sister department, like for instance, the Department of Police, that they must help us because our schools are now targeted due to the teaching aids that are provided in our schools. Then the police agreed. They said now they'll cluster schools so that they monitor those schools. But up to now, really, we don't get assistance from police. Then we resorted now to the community and say, communities, parents, stand up and protect your schools. And I think it trickles down. You would have seen last week where a trusted pastor went into school with guns and pangas. Then community reacted to that, to say, not in our name. And they reacted and they pressurized the police to finally arrest that famous pastor. And as I'm talking to you, the famous pastor is in custody. So it is only through communities, through parents, that you can stop this scourge. But the challenge would be, is it good though to be reactionary? Because some would say we were supposed to be pushing the issue of proactiveness. No, we are not reacting. Really, we are not reacting. We are responding. Because reacting, it will have meant that it will be the individual and all those things. But responding, therefore, we have talked to these communities and say, protect your schools. Because we expect that is now the function of police. Now, in the case where there are no police, because our children were threatened with guns and pangas and all, then what do you do? You still wait for the police when the police are nowhere to be seen. So we responded. The community responded, not reacting. But in the case where police are not there, communities will always respond. As we are saying, communities, parents, take care of your schools. We don't mean they must always be there, but they must make sure that their children are safe in schools. This morning there was a report wherein they say in one of the schools in Overberg, a dead body was found in a storeroom. We spoke about the issue of pangas. Just recently we spoke about the issue of racism. All these things. We know that a school usually would say it's a reflection of the society within which it is found. How do we navigate this situation to such an extent that we end up with a no violence, gun-free environment at schools, and wherein as parents maybe will say, indeed, our kids are safe? The solution is the communities. The solution are parents. In either way, you raise the question of racism. It's also a crime. But at times you become surprised when this crime is against children themselves. And say now, but when these children were born, this animal had died. Now, who is resuscitating this animal? Mostly, as you have said, a child is a reflection of the community. It means, therefore, the parent or the community is reviving this dead animal.
You understand? And that's why we are always saying, communities, parents, make sure that our schools are safe. Then we are saying to these parents, the remnants, racist remnants, then stop teaching your children wrong things, because what you are teaching them is a crime. You understand? Then even the community in which you stay, because sometimes people who are subjected to racism are black people. You understand? And it's black people because black people go into some of these communities looking for employment. Some of them are employed in the houses. Some of them are employed in the gardens of these remnants. Now, they teach the children as they see the teaching age being black people, in their homes, in their communities. So we are saying that must stop. And it must, if once parents stop that, then we are out of racism. Now, the same applies to other crimes, drugs, nyaupe, daga, and all those things. It is us as community and say, no, not in our name. No. You cannot sell these things to our children. Why do you go to school carrying a knife? Why do you go to school carrying a gun? You are going to school for learning. You are not going to school to fight. La ayisukeli mhaka nje yikutisela vativi va ku hlelela yona. Emakwambere tumana kuphela ora ya khumenaro. My apologies Tatana Matakany. I'm broadcasting from a remote place here, so I cannot see when it's time for ads. But you were still talking to the issue of learners bringing knives, guns, and so on in schools. And the question would be, what are their parents saying about this? And what leads to students carrying guns and knives to school? We're asking parents to say, we called upon you as parents, one, to parent these children. It's a role that you have to play, parenting a child. That's one part. Another part is become involved in the education of your child. Now, you must know this child when he's waking up, taking up his books or her books and going to school. And I don't think if you really know all this process, then a child can carry a knife, a child can carry a gun to school. It will not be possible. But it will be possible if you don't care about this child. You don't parent this child. You don't become involved in the education of this child. Then the children are bullying one another. Children, they bully one another. And when the child carries a knife, it means therefore two things. One is that he has reported this matter to you, don't care, or yes, or she has realized that now reporting this matter to my mother or my father, then they don't care. Then better I must defend myself, and that it shows. It shows. If you find this child with a knife, you find it, you sit down exactly, you start talking to this child, then the child will tell you the setup of the family. So, and that's why we are calling really upon our parents countrywide to say, if we love these children, they must learn and be taught in a free crime situation. Because I've mentioned all this. These are all crimes against these children. So it is us. Forget about police. The police will always react.
They will just react. They reacted. You have seen that they've reacted when we pressurized them that Muboro issue, because Muboro had a meeting with police. But we said he's not going to. Then, as I'm talking to you, he's locked up now. Yes. I see. Tati Matakane, I can't subsnane ka wrong win. Could you go and get? I can't. I can't. Come. I can't. Para ba bolana bona inkulukumba matakanye. Kahle ba ku yini ta ku byela swona anda kala ku nsungana ku byela leswi. Bari xana wa vilela leswaku ndzindzakhombo wo lahla wa durha nakona una swilo swa ndyangu leswi fanele ku swi tsarisa. Ndzindzakhombo wo lahla wa RFA ku nga RFA funeral cover i nhlamulo ya wena. U nga tsarisa swirho swa ndyangu wa wena hi 10,000 kusukela ka 35 rand ntsena hi n'hweti. SMS rito RFA eka nomboro 43366 ku tsarisa. RFA eka nomboro 43366. RFA funeral cover i ndzindzakhombo wa wena na ndyangu wa wena. RFA funeral cover i xiyenge lexi nga le nawini xo phakela vukorhokeri bya swa timali. Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ai ka hi bula ka hi languta ka timhaka ta vuhlayiseki bya vadyondzi lomu swikolweni andaka loko mi ta tsundzuka ku vhiki ri nga hundza hi vulavule nkarhi wo leha ngopfu hi kha hi vulavula hi timhaka ta mfundhisi Prophet Mboro lava va nga hetelela va voniwa va kha va ta na banga na wun'wana wa murindzi wa vona a ri na dibamu din'wana dikulu. Se ivi sweswo leswiya swi va mahungweni swinene ku langutiwa ka timhaka ta vuhlayiseki bya vana lava tlhandlaka mbirhi ve le ku tlhavaneni ku lomu swikolweni. Vana lava wa tlhandlaka mbirhi va tshama va kha va xanisana hi xivona ku lomu swikolweni. Vana lava wa tlhandlaka mbirhi ve le ku xaviseriweni swidzidziharisi sweswi tanise swa ni nga vula ku kumeke ntsumbu wa n'wana a xikolweni a storeroom. Swin'wana swa mahungu lama ma vavaka swinene loko khi languta ka timhaka ta vana. Se xivutiso ku va ku xana a swikolweni ka ha hlayiseke ku ya hi laha a ku languteriwe ku va ku hlayisekise xiswona ke. Kambe ke ku ya ku kumeka leswaku ku na mintlhontlhotlho yo hambanahambana loko hi bula na tatana Matakanye ve ri swi hlupha hi ku swilo leswiwani swi khumba na hina tanihi vatswari ku hi nghenelela ku fika kwihi eka timhaka ta dyondzo ya vana va hina. Xana ha landzelerisa ke vula ku vona leswaku vana va hina leswi va languteriwaka ku swi endla a swikolweni swa kha swa endleka ke. Loko vana va famba na swidlayi a xikolweni swikero minkwana swibamu xivutiso ku va ku ri ku hi va tanihi vatswari hi kha hi swi tiva ke hi ha landzelerisa ke timhaka ta dyondzo ya vana va hina leswaku hi hetelela hi kota ku tiva na ku hikokwalaho ka yini n'wana wa hina a vonaka ongeti i le ku hluphekeni kumbe wa xaniseka a swikolweni ke. Swin'wana swa leswi a va vulavula hi swoho i tatana Matakanye va kombisa leswaku i vutihlamuleri bya hina tanihi hi vaaki na miganga ya lomu swikolo swi nga ka yona leswaku hi tiyisisa na ku vona leswaku swikolo swa hlayiseka. Hi vula ku hina tanihi vatswari tanihi vahlayisi hi ri leswiwani swi nge endleki hi vito ra hina hi vito ra xikolo xa hina hi ku xikolo xa hina hi langutela ku xi tshama xa ha ri lexi xi hlayisekeke. I mhaka ya va vulavula hi yona tatana Matakanye va hi fikisa ka 27 timinete ntsena ku bela awara ya 13. Ta kuma nhlokomhaka ta mahungu ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi twa ku angulaho ku yini ka timhaka totoleto na tin'wana ti nga lavaka ku vulavula hi tona nhlekani lowu. Kambe xin'wana lexi ni lavaka ku va hi xi languta ha ri ka timhaka ta xikolo hi tshame hi bula na MEC kwalawani. Loko hi bula na MEC wa dyondzo eLimpopo a ku vulavuriwa hi xikolo xa Ndzalama ma ha swi tsundzuka. Xikolo xa Ndzalama va vulavula hi timhaka ta ku kula ku akiwa xikolo lexiya hi vuntshwa swi ku yini xi pasini hinkwaswo leswiya. Namuntlha ni hundze hi kona a ni nghenangi kambe loko ni hundze hi kona ni swi vonini ku a ku na nchumu ku hana xitina ku hana nchumu. I August sweswiwani i n'hweti ya Mhawuri hi vulavula na vo kwalaya ka va n'hweti ya Vanyenyenyani kwale ka pfuleni ka swikolo va ku xa akiwa sweswi ni tsundzuka ni tlhela ni vutisa ku a swi fambelana na nhlawulo na va haya hi swimhaka ta nhlawulo leti i timhaka ta ku xikolo xa akiwa mara na sweswi ni vulavulaka na wena ku hana nchumu xo komba ku xikolo lexi xi ta antswisiwa kumbe xi ta akiwa se xiphiqo xi le kwihi.
xiphiqo xi le kwihi se hi laha loko wo languta mbangu lowu vadyondzi lava va nge le ku dyondzeni ka wona u nga swi vona na wena ku a swi olovi ku va vana vanhu lava dyondza ka xiyimo lexiya se n'we mi khumbekaku ku nga va ku ri n'wina va hi tshama hi bula na va section 27 loko ni nga hoxisi la ni tshemba na n'we va section 27 mi ta mi yime ku lunga ku lota hi byela ku mi tiva yini na ku xi fika kwihi xikolo xolexo loko swi ta ka timhaka ta ku akiwa ka xoho hi ndlela yeleyo kambe ke timhaka ti tele mingisiromele ti ni hleketaka leswaku mina na wena hi ta bula ha toho hi ndlela yeleyo ku ya amahlweni kambe ke hi nga se bula hi toho ni pfumeleli ni sungula ni twa ku ni nga kuma lava va nga tirhisa x ivi hi ta ya ka nhlokomhaka ta mahungu na Mixo Justice Mashimzi ivi kusuka kwalano hi hetelela hi teka riqingho ra wena ka 0860002543 hi ta twa mhaka yihi kumbe yihi leyi nga na yona eka nhlekani lowu butpet ni kombela ku pfuniwa i Thomas Mangani ni tirha a Pendulani High School tanihi general worker eCottondale ni sungula ku tirha hi 2013 se ni hlamala hi ku hunguteriwa ka miholo loko ni vutisa na jikajikiwa se ni kombela ku hlanganisiwa na lava tirhanaka na ta vatirhi kambe xivutiso i ku loko ma ku ma jikajisiwa mbula yini a ni ri loko mi ri kwala xikolweni mi sungula mi eka nhloko ya xikolo ivi nhloko ya xikolo yi mi hlamusela ku ku endleka yini loko ku ri ku mi hakeriwa hi SGB mi lava mi tshama xitulu wa SGB va mi hlamusela ku endleka yini swi nga endleka kumbexana va mi hlamuseri mi kuma kuma ka mi nga swi lavi leswi va mi byelaka swona kambe xivutiso i ku loko mi ku ma jikajikiwa mbula yini i Thomas Mangani yaleyo ta twa ku mirhi yini ku ya amahlweni hi ndlela yaleyo okay leyi vulavula hi mhaka ya hi khalanga timhaka ta hosinkulu ya rixaka ra Vatsonga ya tika hosinkulu yi fane yi va ya ka Baloyi loko swi tsandza a hi tshikeni sweswo se mo sungula mi tlhelela ndzhaku n'we loyiwani i ri yena i ri mhaka ya ku dyeriwa mali ya land claim yi tele na la ka Josepha yi endlekile he vana n'we mi tiva yi i 30 timinete ntsena ku bela vara ya 13 enongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a kumeni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta emseku yini na Mixo Justice Mashimzi kusuka kwalano ni teka riqingho rero ka 0860002543 tsutsuma swinene hi kota ku twa ku mi ta mi kha mi angula mi ku yini kambe sweswo andzaka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula 0860002543 ha khensa swinene Mixo Justice Mashimzi hi ta va kha hi tsutsuma swinene la hatla u nghena makeni hi kota ku twa mhaka ya wehe hi twa ku hi famba njhani ku ya amahlweni lava lava ku pfuniwa ncindani mi nga ha va nghenisi sweswiwani lava ku pfuniwa sweswi hi lava vulavulaka hi timhaka hi ku ya hi leswi hi nga vulavula ha toho ku sukusela loko hi sungule nongonoko lowuwani wo sungula mingiseri hi loyi nhlekani 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM wo sungula mingiseri hi loyi nhlekani swi tikomba ku nga se va na munhu la a ni tivi ku ndleka yini le Polokwane leyi namuntlha kambe ke sweswi nga va ku swi kha swi endleka kumbexana hi ta kuma xitshunxo xa koho nkarhi lowu taka ku endla leswaku hi nga yimi ndhawu yin'we hi ku a hi yeni ivi ku kha ku nga ngheni munhu kambe ke hi ta swi landzelerisa hi kota ku vona ku hi swi lulamisa njhani ku va ku ri na vanhu vo tala lava minkarhi hinkwayo va kha va vula ku hi le ku foneni hi tsandzeka ku nghena ma swi vona se loko hi pfa hi yima hi nga vi na muyingiseri hi hetelela swi kavanyeta ku kanjhani hi ku na vanhu va nge hi tsandzeka ku nghena a hi amukeleni un'wana muyingiseri loyi nhleka hayi buti wa mina mi njhani kule mama hi pfokeni mi ri yin'we swiphiqo i ku la loko ni langutele timhaka ta xikolo ne i ku xikolo a hi ndhawu ya munhu ko va ndhawu ya vanhu lava nghenaka va tlhela va huma ne ya for instance like ku na ti-SGB ta nghena ti huma ti siyerisana sweswo se lava kota ku deal na situation ya the current one and then ku ri yi nga prolong yi nga lehisi yi nga vi na for instance yi le swidzidziharisi ya ku nga na mabanga na tiyini va ta yi kota at that time being mara time ya vo loko ya hela swi vula ku swilo leswi swi ta tlhela swi vuya nakambe
leswi vula ku hi nge yi koti a hi pfumeleli ku hi nge yi koti kambe ni ku va ku ri na principal nhloko ya xikolo va ri koho nga cincacinci kwala na kwala mara a ni ri i ta famba na constitution yi ta va yi nga cincangi na yo right hikuva principal i ta va ri kona mara the fact ku ta va ku cinca yini ti-SGB ende ti-SGB loko ti cincile lava va khale va nga ringeta ku preventa those things swa ku tana mabanga ni tiyini loko vo ka va nga yi koti at the first time swi vula ku na le makumu leyi va nga tshuki va yi kotile because this thing yo continue yo lo continueni ene na hina vatswari sweswi yi ta hi tsandza because u kuma ni ngo nyika xikombiso vutheta xikombiso lexi hanyaka ndze ni nghena kwala ka munghana lonene ni ku la hi mhaka ku ri ndze ni kuma n'wana nampundzu ni heleketa n'wana xikolweni nampundzu ni kuma n'wana va n'wi hoxa va ri fore lerikulu laha titlapeni ta tihembe ma vona i ya xavisela vana va xikolo munghana a nga yi ku xavisela mathicara ma hi se loko a kota ku xavisa swilo leswi swi tiveka ku ri le ku swi xaviseni ku endliwa yini yena loko ka nga endliwi nchumu swi vula ku ku na vanhu lava tirhaka na vona va nga hala handle ku nga vanhu lava nga kusuhi vatswari kumbe ku va na vanhu lava nga ta ku va chava vanhu lava va endlaka yini va nyika ku vanhu lava va ya xavisaka timbangi leti a xikolweni se swi vula ku ri hi xikoti to leyi until ku ri ta swi kota loko swi tlana because va ri you cut the supply loko ka nga khoti supplier swi vula ku ri na le swikolweni still swa ta va kona for instance loko va ku na community la community ku ri na munhu a xavisaka mbangi ne hi nga n'wi siveli ku ri a xavisa mbangi swi vula ku na le xikolweni ya nghenini loko hi tsandzeka ku yi sivela laha yi humaka kona yi ya ku xikolweni so mehe ene xikolo i xifaniso xa laha kumbe xifaniso xa muganga lowu xi nga ka wona hi sweswo ene loko ka nga koti ku khata the supplier swi vula ku na le xikolweni obvious swi ya ku ngheneni ene a ni vulavuli hi high school bootfet a ni vulavula hi primary a ni vulavula hi yona swinene loko ni nghena ka munghana na yena ene mhaka ya xikolo bootfet yi ni khumba ku fana na n'we leswi mi khumbisaka xiswona tanihiloko mi vulavula a mi ri mudyondzisi ni vona ku ri future ya vana yi le kwini yi le xikolweni mara sweswi future ya vana a ya ha ri xikolweni se yi le kwini ene a ka ha ri ndhawu leyi hi ta vula hi ku i yo hlayiseka ku tlula tindhawu hinkwato la tikweni hayi nga hembelani a ka ha hlayisekangi ndhawu yeleyo a ka ha na ku hlayiseka kwalani butpete a ni na ku ta hemba mavunwa ku na n'wana ni ko ka ni nga vuli xikolo xa kona lexi xi nga kusuhi na CN Patudi xikolo lexi ni vulavulaka hi xona and then xikolo lexi va loza va vita meeting tanihi vatswari va ku hi kombela ku ri vana van'we mi nga ha va nyiki mali ya ku khera ya ku ta xikolweni a ni ma vona ku ri vana va phaka a xikolweni ku na swakudya leswi va swi phakaka se huza ku ri nyika n'wana ku ri a ya xikolweni a khome mali a ka ha ri na use ne kasi principal loya kumbe SGB la wa swi vona ku ri vana lava va ya xava ti-drugs around the place around kwala xikolweni so that is why loko a ringeta ku ri mi nga va nyiki mali loko va ta xikolweni a sivela mhaka yeleya mara a swi helela swi helela nkule vana va ha nyikiwa mali va ya xikolweni va dya yoho tili mali leyi va nyikaka yoho va jampa kwala ti-toilet va jampa va ya xava ti-drugs na timbangi ku hala kusuhi na le xikolweni so swi vula ku makhamba lawaya ya kwala kusuhi na le xikolweni ya jikajikela kwala kusuhi na le xikolweni se loko ka nga khati supply botsfet hi nge swi koti a hi pfumeleli ni mi tweli bot inkomo a khensa swinene 0860002543 nangona ku ya afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM a hundzeni laha ta vuya hi teka riqingho ro ku ya mahlweni ka leswi afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makoma ndlela ya ku timingisela mina hi le ka 0860002543 un'wana muyingiseri hello inhlaka ni pfukeni boti hi pfukele ngo vona papa hina a hi pfukanga mani ni mfoyinela ni suka kwala a Khonoku Timbavati ne manitwa timikiseri no tsundzuka ni byele muhumelerisi siku lava va lava ku pfuniwa hi nga ha ngheni ka vona hi le ku vulavuleni hi timhaka la se a ni tivi n'we mi hindze njhani kambe a hi mi tweni okay butphetina hina problem a ku na mati lama humaka hala mugangeni wa ka hina i khale butphet mani hi kula ze hi fika kwala a hi kumbe n'we mi nga ze mi pfuna mani mi vulavurisela vo varhangeri lavawa kwala wa 19 Timbavati a Khonoku
mara loko mo kuma kula sweswi mi vula ku mi va sweswi loko a timbava ta hetela hi khale ngopfu hi ri laha ka va tatana ka va dokodela Ruel Khosa se loko n'we mi ku a ku tshama ku huma mati mi vula ri ku sukusela ri hala ka va tatana Ruel Khosa a ri va borini mati a ni vuli mutini ni vula matlhelo hi le timbavati a khonuka a ku na mati but mina sweswi ni nga mi sendela ti-video ni mi komba vanhu lava va nga le swihlovini va nga le ku keleleni ka mati vakokwani vanhu lavakulu hambi mo ka mi nga tirhisi vakokwani kambe xivutiso i ku loko ku ve ku mati tanihi hi vaaki mi endla yini hi swona mi hlangane njhani na masipala wa n'we hi ku na masipala kwalano a wu fanele ku kha wu mi korhokela okay ka masipala hi yini hi fika hi ndzawuta hi kota ku twisisa swa ku humelela yini hi timhaka ta mati va hi byela ku no mati hi nge koti ku makuma hi timhaka ta ku mati lama ma nga koho ma tsutsumela xibedhlele ma kota ku supplya na vanhu lava va tshamaka hala ka danga lera raha hina a swi koteki hi makuma hina va ri lama va hi nyikaka wo ku va ku ri lama ma va ka masele le mathangini loko se vanhu lavan'wanyana va kote ku makuma mati hi mhaka ku n'wa mi na nkoka hi mhaka ku hina a hi va nkoka se loko a mo zama ku hi lunghisela swo Boetpet mara a ka fiwa mani nemetweni na sweswi loko no mi byela ku ntsukeni nga hlambanga mi nge tshembi a ni nge tshembi hi ku leswi mi swi vekisaka swo swi endlaka ni nga tshembi kambe hambi swi ri tani hi ta mi twa kumbe riya hi nga va hi tshembise ngopfu inkomo 0860002543 hi ndlela yeleyo va ri mhaka ya xikolo loko department a yo endla ku ri ma thola ma-security lama ya nga na ntokoto a swi ta antswa khalanga hayi leswo thola vo tatana vo risa tihomu ene mfumo wu humesa va xiphorisa kumbe kan'we hi n'hweti a swi ta antswa khalanga okay a hi tumingiselo mina ku we u ri yini 0860002543 nhlekani aye khalanga minjhani voto mina hi pfukeli n'wina minjhani a hi pfukeli a khensa swa hombe mani mhaka ya mhaka ya vuhlayiseki bya vana va xikolo byi ni khumba everyday masiku hinkwawo loko ni ta sungula hi leyiwani khalanga exikolweni ngopfungopfu la joni la xilungwini la va na ntolovelo wun'wana wo biha swinene lavatsongo futhi va nga primary leswo va va tsalela mapapila va tlhela satisfya va faka xidandlu vana va fika a tirobotini ku ri hava laha nga va languta khalanga va kombela mali aka nkama lowuwani khalanga vana va le ku nyamaleleni mara xikolo xi tlhe xi hi feyila hi xoxe ku ri xi rhuma vana va ya kombela ti-donation khalanga swi vava ngopfu mina emikameni ya ku tala ni rhandza ku ri no va vutisa vana lava ku ri mi langutiwe hi mani va komba munhu loyi mi swi vona ku na yena i n'wana a nge endli nchumu loko ko tshuka ku nyamalale un'wana kumbe loko ko tshuka ku lavekeke vana vambirhi a nga tshuka ya swi vona se ku ri leyi because ingaku se i bembe ra donation khalanga xa vumbirhi khalanga lomu swikolweni ku na vanhu lava va xavisaka swakudya ni vona ingaku vanhu lava na vona loko a va sechiwa because khalanga vana va hina va xaviseriwa na hi vanhu lava van'wana hayi hinkwavo mi ni twa khalanga lava xavisaka swakudya mi va kuma ku va pfutseri swo ka swi nga ri kahle na vana va swi tiva ku ri kumbe ka sesi kumbe ka buti swimanimani loko ni wena ni yima nkarhinyana u ta na yena u ta ni xavisa le chinese vanhu kuma khalanga na vona vanhu lava va ku xavisa lavaya a ni ta swi rhandza mina ku ri na vona a va sechiwi ku fika vanhu maphorisa va nga vikangi ku va ta fika va fika va sechiwa kumbe a hi ta pfunisa vana va hina khalanga xa vunharhu khalanga a mitini ya hina
loko n'wana se a sungula a ngheniwe hi moya ma n'wi vona Khalanga me vula yini ku ngheniwa hi moya moya a hi ngo moya wa xidzahadzahani oh a wu vona Khalanga hi ri yini na vatswari a nga se fika exikolweni phela a xikolweni eya a ya hetisa mara u sungula ku a kaya a wu vona Khalanga vatswari vo tala ho ignora swilo ku ri hi tsandzeka ku vulavula na vana va hina a endzhaku hi ta kota ku blame vanhu van'wanyana Khalanga a ko va vonelo lero mani na metweli inko un'wana ni rhumela hungu la eri Khalanga mina ni xikala vito sweswi ni vulavulaka ku na mudyondzi a nga tlhaviwa hi mukwana mixo namuntlha hi mudyondzi koloni a xikolweni xa Sasekani hayi aka Mphakani hi timhaka ta gangsterism xivutiso i ku kasi i vana va mani lavo tlhavetela van'wana a swikolweni ke ya ka tika a hi amukela n'wana mingiselelo hleka tata Ntshego a he papa Mfokeng hi pfukele hi ngo vona Mfokeng I can't lexi ni hlamarisaka sweswi vukhamba byi tele laha khale a va ku hi kona tiko loko a va ku tiko loko ku ri hava kereke ku ri hava xikolo ku hava kumbe ku ri hava hosi a ka ha ri tiko rero mhaka leyi ni hluphaku hi leyi sweswi vafundhisi va ri hava ndlela hambiloko ho veka ti-SGB ti nga va ti tala ku fika kwihi swa fana na lowu u ta tlhantlhiwa hi xikolo u tlhela u tlhantlhiwa hi kereke hikwalaho ka ku kereke mfundhisi o duma loko a duma mfundhisi ku fika kwihi ntiyiso lowu a nga na wona ku hava laha swi tivaka ku principala na yena i principala hi vutihlamuleri byo karhi ku hava futhi sweswo se leswi vula ku a hi nga ha koti ku endla nchumu se swi vula ku loko ku ri tiko leri se ri file ka ha ri hava ndlela yi nga ta endla hi to swi languta kunene hi ku mfundhisi wo fika yima kunene va ku a fika ku yimile mfundhisi mbori va ku ene hi munhu loyi i dume ngopfu tela hi swona n'wi pfuleleni tibamuleti nge ku ngheni lahayawa va nga vutisi ku tibamuleti kuza veti n'wi leswisisa leswaku vanhu n'wina mi nga pfumela ku mfuweni hi yena a mbali na jazi va ri wa ka baloni xana a mbali na jazi a fihla tibamu tin'wana tikule dyantse tama ni ti vona kumbe ti khoma mina hi nexe se a swi siveleki se i crime leyi ngo to tshama yi ri kona leyi nga aka mi tshame mi swi vula mi ku loko i tiviwa ku hundza swi swo tala leswi a swi nga fanelangi swi hundzeni ma yi vona mani hi swona ni kuma ku tindhawu leti kwati leswo chavisa swa hundza sweswi swibamu mi totwa ngopfu swi le mutumuluwi swi sambinyamani va kona va nga famba na swona lava tiviwaka na road block kwalaho mi nga yi kumi vafundhisi va fika nghena ndyangwini wa munhu a ona va ku mufundhisi manimani va ku luya i madya ku famba a n'wi tiva luya i madya ku famba a n'wi tiva lexi nga kona a n'wi tshikeni a n'wi kasi mina ni khomisi hinkwaswo leswi nga ta siya xichava xi etlele hi ku loko tibamu leti letikulu loko a byi tlakule n'wana luya loko mati ku va ku xikomba nilamulela leyi papa I can't ai tekeni riqingho rero ka 0860002543 kambe andaka leswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndeleka ku haxela hi Xitsonga xa nhlalu ku sungula na pfumela ku ri kwalaho nga ko na we timhaka titele leti u nga va ko u kha u ri na tona ku fana na leswi van'wani vayingiseri va ngele ku tiseni timhaka ta vona ha ko un'wana muyingiseri hi loyi nhleka ni bothati njhani papa hi pfukele hi ngovo hi pfukele ni ta kombela ku va xikalaviti ni lava ku khumbakhumba leya vuhlayiseki bya le xikolweni ya loko wo languta laha a masunguleni kumbe xilo xo sungula xi nga langutaka xona i vatswari
hi ndlela leyi vatswari vo tala minkarhi yin'wanyani ti-right ta vana va vona va ti tiva kahle ku n'wana i fanele a xikolweni mara ti-responsibility ta ku loko a fika xikolweni fanele a endla leswi na leswi na leswi a va na mhaka na swona so leswi swi endla ku loko se va fika le xikolweni va fika va karhatana hi xivona va tlhe va karhatana mathicara xikombiso ku na kun'wana laha Mamelodi laha ku na xikolonyana xin'wana nga kusuhi na xona laha ku na nawu lowu nge n'wana a nga feyili kambirhi grade yihi sweswo ti-right ta kona hi yaleyo ya ku a nga feyili kambirhi responsibility ya yena i ku wo fana ta xikolweni se swi vula ku munhu loyi loko o va feyerini lembe leri taka a nga ha na mhaka na ku i fane a dyondza yena wo tiva ku a loko na ya xikolweni swo boha ni pasa lembe se loko swi fika le i fika a tlhadelela mathicara loko va n'wi humesela handle wo huma hi nkarhi wa yena va lwa kwalaha ndzeni ka tlasi va swi tiva ku a nge endliwi nchumu hi mhaka ku i na right ya dyondzo and the responsibility ya kona hi yaleyo ya ku loko a ri xikolweni yena hi longo rejistara i fane a pasa lembe se swi dlaya swilo leswiya swa ku i fane a tikuma a ri munhu loyi a nge a xikolweni ni tela ku dyondza xin'wanyana xa kona loko hi la ku languta ka timhaka ta vatswari ku komba ku na vona nga ku minkarhi yin'wana hi va ignorant ku na milawulawunyana yin'wanyana moni ku ta kombisa kahle ke ni ku ntirha a xiphoriseni ku na milawu yo fana na va drinking and driving munhu i n'wi kuma kahle i na byala ndzeni ka movha ende i dakwini wa n'wi yimisa wa n'wi vutisa ku i byala bya n'wina lebyi a ku hayi ni byi nwile ku na ha suka kahle ivi n'wi byela ku no phela leswi i nandzu ku va wena i chayela i nwile nandzu a hi timhakeni ta ku byala hi ku kume byi khome hi voko eka mirhuketela ta mi karhatanisa henhla le le hansi leswiya swa ku mi nga twi swi vula ku munhu loyi yena na nawu a nga wo tiva ku ri nawu i ku swi vula ku ni fanele ni va ni nga kumeki ni khome biya mara hambi no va ni nwile hi mhaka ku maybe a yi kona movheni mara ni nwile i vona swi ri nandzu so swa tikanyana mathicara ku ma tlhe ma kota ku ma va hlayisa vana lava xikolweni kumbe va twanana hi makeni ya ku loko mutswari a kaya nga twisisi ku nandzu hi wini kumbe ti-right ti fambelana na ti-responsibilities still swi endla ku ri swilo leswi a swi tika ku hi nge hi swi tivi ku ya thiva i thiva yini hambi wo va i ku i-SGB ya thiva mani loko vatswari va kha va tsandzeka ku letela vana hi swilo leswi kumbe hi voxe va nga swi tivi ku swilo swa soniwani i swilo leswi fanele ku swi endleka leswi a swi fanele ku swi endleka loko hi vulavula hi vuhlayiseki bya maphorisa kumbe vuhlayiseki hi ndlela yo tisa maphorisa loko ni na ku komisa ku ni ta twa man'wani mavonelo sweswi a hi ri na operation Hlangela hi Mujivela ku khomiwe former general a tirha supply chain a nga tshembi a va ta van'wani ti-general leti a va tirha na yena va tinga ku ta humesiwa a nga humesiwanga hi leswi kombisa ntsena ku maphorisa ma tirha hambi munhu a kha a tiveka loko swi fika ku fanele ku tirhiwa mara kun'wana dlina i kandziyeriwa i tshembisiwa na ku ntirho wu ta hela swantswa mi tshika munhu walowo ve nge a tshikiwi kumbe ni ta hlayiseka ku tlula ku va lava xintsanana lexi nga ta endla ku mina ndlina ni fambele hi ntirho kumbe va ku fambisa kunene tireti wu ku dlaya loko hala jona no chava vachavi swi sweswo maphorisa mo tala ma dlayiwa hi mhaka ku tshorisa rin'wanyana ri ku a tina hi timhaka ni tava titsotsi to tala ka titsotsi loko hi la ku vulavula ntiyiso ta chava maphorisa na vana lavo a va ta ma chava mathicara loko a va swi tiva ku mathicara ma na wona mpfumelelo wa ku loko n'wana a nga endli leswi swa boheka a feyili se mara loko nawu a nge feyili kambirhi xitati xin'we swi endla ku hi a khondla mavoko hi a xikolweni i yela ku hungasa loko va n'wi humese tandlayini i boheka ku ya a ti-drugs loko se a vuya a rhuketela laha xikolweni ivi va banana se va nga ha fayanisi hi swo tlhavatlhava swi dlina se swi vanga nyimpi kumbe hoyihoyi ya ku loyi a nga hlamuriwi ka ku i ta pasa lembe leri swi no vona ku swin'wana swi hi feyilaka mhaka yi kulukumba leyi ni nga yi vona i ti-right leti ti nga twisisekiki ku right yin'wana na yin'wana yi fanele yi famba na responsibility hi makonelo ma mina malama doctor no hi twa van'wana potome ni khetseli nkarhi wun'we 0860002543 na vona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM timinete ntlhanu yi nga se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava na mexo justice machine swi kusuka kwalano nongona ku tsumba na mina na Ike Ngoveni tsundzuka hi ku tisela lowu nongonoko kusuka haleni a studio 1 a Masingita Mall hele Giyani la hi nga kona eka nhlekani lowu a hi amukele non'wana mingiseri lowu nhlekani Butpet papa njani hi vatomi mi kwihi hayi pfukile Butpet hi Kens ni la ku nghena la ka leya
lava ku ya va nghena hi mabanga eswikolweni tiko ra hina Boetpet a ri na nawu kulukumba luyani wa le ka tiko rin'wanyani le ka tikweni ra yena a nga swi endli swilo leswi a swi endlaku la welo yena nkulukumba loyi mumboro wa ku ya nghena hi swibama swikolweni wale kwi mumboro loyi wana ri u tinghenela ka xikolo xin'wanyana xa ku hale Gauteng ni twa mo ku i wale tikweni rin'wana wa ku hala matiko va ri vo Malawi swiyini yini ku hala nwana hayi wala kaya se tiko ra hina a ri na nawu Boetpet loko no la ku mi tlhelisa ndzhaku ka tsongo masiku ku ri ku na van'wanyana va le Nigeria sale va atheka maphorisa wala Gauteng and then hina loko se munhu a ta hi le tikweni ra le handle a ta atheka maphorisa ya la ka hina le ka vona hinkwaswo sweswo a va swi endli so tiko ra hina a ri tiyisi nawu ende xin'wanyana lexi lava ku xi kombela Boetpet ni lava ku kombela vatswari vana va hina va sungula ku dzaha swidzahadzahani hi leswiya swa mabodhlele swa tiphayiphi leswiya va sungula va dzaha swona sweswiya hi ku ne hayi leswiwani a hi fole a hi mbangi a hi nchumu ku heteleleni va hetelela swilo leswiya va katsakatsa kona kwalaha wena u tibyela ku ri n'wana wa ha ri ku dzaheni ka leswi u swi tivaka mina lexa xa bodhlele ni xi fayini Boetpet a ni lava ku hembela ni kume n'wana a rhumele hi mhakhi wa yena mali a ku ri a ku ni lava mali va n'wi rhumela a ya xava xona ni tele ku ni nghena ni xi kuma ndlwini ni xi faya hi mhaka swidzidziharisi sungula kona kwalaha ku dzaheni ene ku veni ku na vulavisisi byi nga komba ku swa daya swilo leswiya swi nghenisa mati amahowini leswi hetelaka va na mavabyi a ni nga hleketi ka ha ri na vanhu va hungasaka hi swona swilo leswiya Boetpet swa ha tele ngopfu loko u kuma vana va tshama hi ti-group la switarateni laniwani u ta vona un'wanyana a ya kaya a xilanga ende u huma na xona mahlweni ka vatswari loko va fika va mixa swilo swa vona laha xilo lexiya va ri xa dlaya Boetpet va ri loko u koka bulu yin'we yi hindza 20 ya tisigarete yi hindza 20 ku veni munhu loyi a nga dzaha 20 ya tisigarete loko u koka bulu yin'we ya xilo lexiyani wena u va u n'wi hindze kule nemetwe papa kambe mi nga fambi mi nga lulamisanga mhaka liya ya ku a hi wala Prophet Mboro vito ra vona i Patseka xivongo xa ka Mutswening va tswariwe hi ti 8 April 1968 a Katlehong a Gauteng hoy va la kaya mara se hi ku delela man ko va ku andri va fundisi lawa va ku endla migilogilo hi va tiva va ta hi le handle Boetpet ko va xihoxo xi nga famba na munhu ni mi tweli papa na Khensi then can see inkomo 0860002543 hi ndlela leyo i nongonoko Afrika wa vulavula tsundzuka va Samu na Salga va le ka nhlengeletani ya ku vona ku va nga ndlisa ku yini timhaka ta miholo ya vatirhi va ka masipala va kungerile namuntlha hi siku leriya ra vo 12 ra n'hweti leyi ya Mhawuri handle ka sweswo muyingiseri wa me timhaka leti ti nga koho i ku luya wa xandla xa kumbe khale ka mpfuni wa khale ka premier wa le Free State u ta ya a khoto nakambe munduku loko ya ringetiwa matshalatshala ya ku kuma bail twanani la kulukumba ndowu lwa hi hlwaka ku dlaya vanhu vo tala hala ka Malamulele ka Jimmy Jones veri ku tengiwa ka nandzu wa yena ku hindziseriwa mahlweni hi mhaka ya ku a ku pfumala vahundzuluxi a nga vulavuli ririmi ri nga koho a vulavula swi hela loko a voniwa nandzu a voniwa nandzu loko a nga voniwi nandzu a nga voniwi nandzu hayi swi swa tiko ra n'wina na nongonoko lowu humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebola a hi hlanganini nakambe na nongonoko lowu fanaka munduku loko hi ku tisela vona chiye kusuka la studio 2A a Polokwane sweswiwani awara ya mbirhi ehenhla ka nhloko a hi khenseni Ncindani la ri yena a ri studio 2A a vona leswaku i teka tinqingho a hlayisa moyeni kahle hi ndlela yaleyo la mchinini a ni ri na Sunduza wa ka Minga nongonoko dzumba ra mina wa landzela na Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani kambe sweswo hinkwaswo
andaka mangu ya msava na misho justice mashims tata